Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Kalau mbak kani ke Jimpang, kami tang na koi kasus. Bat kum balong ta de tang kani kasus. De ba pin om banawi no we kambe. Ngakwa ban kren nek masyayda, wat la ngamut ban keno ya no nuru. Henry ke jadi siap orang kawan tang na koi kasus. Kamu tang na koi ka family. Ini maksud tu bayar. Ladat dei pa kawan na koi ko we ngane tu tingkata ade ban yo. Hangdore hangdo. Kalak benong menompo, lalu kalak benong Sya West Hassins, Indonesia Jante Hills, kalau ada benar. Teringan orang pi ngakren medik basyai, hadin baka assessment kabale na ki medical expert ki ngla tahu ke komiti kaba head da commercial secretary juni haka bagi expert ki donlang ki doktor ba per ki donlang an ngilai kren ni slok ha kabawan kade kasus kade bintang nawe. Toh, kumong pi ngam ong kumno tambah kata kasus kawan nanta. Te ngatrai nginum ye dibitan ya ta. Te tanggot nama nama kum makolong mata kata kade ka bangila identify ba kasus kawan nanta. Na kadam ikut street ya kini ki primary ki baki secondary kontak. Ter stage by stage. Kenang bangit combat ban control ya kajik spread jong menuju. Ngila keren na bahasa. Ba ngisutu bakasus kawan nagata. Tanang tate. Dehanta mengopi tanta filosofu ban ai ke conclusion kolong. Nomor lem dadai kunta ka outbreak ngatrai kade ban lapoi guput satu. Tele dehanta mengopi bayam mangi na kalian cungi mission ba. Ka confine tang na kasus. Kumbalong adu mata ka confine nang nakata kasus. Nakar kedaung ngopi ngiru ni stick bat ni fokus ba ya kan kasus kabahir ter kenang bahkan spread hapo kejelang di belakang.